Pozdrav svima, dajte rest tutoriala, ovo je naš drugi JavaScript tutorial. U ovom tutorialu govorit ćemo o poziciji JavaScript koda u HTML. U prvom primjeru kada smo provjeravali da li naš browser podržava JavaScript kod, pisali smo JavaScript kod u body tagu, to jest u body odjeljku. Sada ćemo da pokažemo još dva načina kako možete da napišete JavaScript kod koji će raditi zajedno sa HTML-om. Dakle, isti ovaj kod možemo da kopiramo u head tag. Također će raditi. Sačuvamo stranicu, otvorimo našu stranicu koju smo sačuvali, refreshujemo i vidimo da i ovaj način radi. Treća metoda koju ćemo koristiti jeste eksterni JavaScript kod. Šta ovo znači? Eksterni JavaScript kod predstavlja fajl koji napravimo, predstavlja eksterni fajl, to jest fajl u koji ćemo samo napisati JavaScript kod, bez ovih tagova script, sačuvamo pod ekstenzijom .js, dakle napišemo ime skripte, .js i sačuvamo, i kasnije uključimo taj fajl u našu HTML stranicu. Pa idemo da vidimo kako to radi. Napravimo novi fajl i kopiramo samo dio koji kaže document.write i naš tekst. Kopiramo ga u novi dokument. Sada ćemo ovamo izbrisati. Novi dokument sačuvamo. Kako sačuvamo? Pa napišemo ime skripta. Ili neko drugo ime. .js. Ja sam sačuvao na desktop. Sada kada odemo na desktop imat ćemo jedan fajl koji izgleda ovako i to je JavaScript skripta. Sada u Notepadu se vratimo u naš index.html i ispod title napišemo opet tag. Script, opet pišemo tip. Tekst kroz JavaScript. Zatvorimo. Sada, ono što je drugačije u odnosu na prethodne dvije metode, što ovdje dodajemo još jedan atribut, a to je source. To jest, kažemo iz kojeg direktorijuma mi uzimamo taj JavaScript kod. Pa pišemo. Dakle, moramo napisati cijelu putanju do toga. Mi smo nas sačuvali u desktopu. Pa idemo. C, dvije tačke. Sada kada smo napisali cijelu putanju, sačuvamo, idemo u browser i refreshujemo. I vidimo da se opet tekst pojavio, što znači da naš tekst radi. Zašto je dobro pisati eksterni kod? Pa ako imamo neki kod koji će nam se ponavljati, istu ovu stranicu nije potrebno da opet pišemo JavaScript kod i kopiramo na 20 stranica, nego u svakoj stranici samo uključimo ovu skriptu. Sada ako želimo da promijenimo ovaj tekst, idemo samo u skriptu i tu napišemo neki drugi tekst. Sačuvamo i idemo na refresh. Ajde rest tutorial. To bi bilo to za ovaj tutorial. Danas smo govorili o tome kako da uključimo JavaScript kod i kako da napišemo i koja je to pozicija JavaScript koda u HTML-u. Ukoliko vam se svidjela ova današnja lekcija, lajkujte nas na Facebooku, pratite na Twitteru ili subscribeujte naš channel, ostavite vaše komentare i vidimo se u sljedećem tutorialu.